I Chester, a evo nas i danas u novom snimku. Pa dobro nam došli. Vidim ovih dana ste bili aktivni, pratili ste nas, vidjeli ste dešavanja, rođendani i tako tu. I svaka vam čast na lijepim komentarima i na gledanosti. I naravno, ko želi da je svaki dan uz nas, možete također zapratiti našu stranicu. Ostavit ćemo u prvom komentaru link, jednostavno kliknite na link, idete na Facebook i lajkujete stranicu, imat ćete svaki dan kratke snimke gdje se nalazimo, šta radimo, šta deveramo, sve će biti tu. A sad idemo dalje. Danas je godišnjica meni i Alisi, nije braka već veze, ono koliko smo već zajedno. I to je danas 9. godina. I od hvala Bogu, još nikad nismo imali nesuglasica, nekih svađa, problema, ono baš nikako. Tako da danas ćemo to malo zabilježiti na jedan lijep način, malo ćemo se počastiti danas, prohodat negdje, vidjet ćemo hoćemo lesmicu voditi ili će ona ostati kod Nene ipak. Sad ja ovdje do grada idem Alisi nešto, naravno da kupim, da je malo iznenadim, jer ipak ona to zaslužuje, a znak pažnje uvijek dobro dođe. Tako da obavit ćemo i to na jedan lijep način. Ostanite do kraja i vidjet ćete sad kakva je to priprema, šta će to dobiti za poklon. To ne znam ni ja još ovdje vidjeti šta ću kupiti. Tako da uživajte. Jedan mali buketić i jedan prstenčić. Ali to ću vam snimiti kad ona to bude probavala i gledala. Sad da se ja ne patim u vožnji, da otvaram, prokazivam, najbolje ću to prikazati Alisi, a vi ćete ostati i gledati. Ja uvijek kažem, kad čovjek ima dobru ženu, onda imaš sve, mir, rahatluk, a ja to imam i zato to cijenim, poštujem. I evo, kad sam god u mogućnosti, pružim neki znak pažnje. Ovo ništa nije puno, ovo sitnice i gluposti. Čak smatram da ovo nije toliko bitno, bitno je da poštuješ i da voliš. A naravno, to je to što žene vole, to je ta mala pažnja. I evo, sa jednim ovako poklončićem, vjerujte da će svaka biti zadovoljna. Ono kažu, ništa žene ne može obradovat kao buket cvijeća. Pa eto, dobila je i cvijeće i mali prstenčić, jednostavno za uspomenu, našu 9. godišnjicu. I nadamo se da će ih biti još u zdravlju, sreći, veselju. A Esmica bi mogla danas ići na bušenje ušiju. Kažu se godinu dana već se mogu ušu bušiti. I to je isto kod nas neka tradicija da djevojčica naušnice nosi, to jest da se probuše uši. I to ćemo mi ispoštovati. A to bi danas mogli malo zabilježiti s njim da vidimo kako će to reagovati i kako će to sve proći. Pa gledajte do kraja i uživajte. To bi ja mogu ovako malo izvesti, ostaviti na sjedalcu i nek se ona iznenadi kad bude Esmu stavljala. Naravno ja ću ju zaposliti da ona ponese Esmu i da je stavi u sjedalcu. Ugledala je na nešto. Nisam pogledala, ne vidjela. Mirši isto pravo, ali to ono za mrtvace. Evo šta ti je to tu? Aj, već stadi. Velik? Jest. Otićemo zamijeniti. Onako malo.
Ajde, rašćeš ti jesti. Šta ću ja dobiti? Nisam ja ništa spremao. Pa nas. Da vidim kako ste sredile vas dvi. Da vidim. Ha? A idemo vidjeti, hoće li nam dati da snimimo kako je sa buši uši. Sad ćemo vidjeti. Sad ćemo. Tija. Tetka. Ovdje vidimo sad njenu reakciju na ušice. Pazi, samo nemaju vrijetu uši. Buna. Da vidim uši. A ti jadni što su ti lijepe. Aha. Drago stida. Došla joj tetka. Poja. A sad ćemo vam snimit malo poklončiće šta je to Esma dobila sve na svom prvom rođendanu. I vidjet ćemo. Odi Esma. Vidi. No to ne zanima. Esma. Ajde zovi. Ne. Vidi, prsa. Ajde. Esma. Bebe. Esma. Ajmo vidjeti. Uđi, šta si dobila? Da vidimo. Šta je ovo, Esmić? Naći mi ovdje, vidi. Šta si dobila, draga? A vidite naušnice, nismo uspjeli danas snimiti. Kad smo ušli uši, ona je plakala. Vidi ga. I kaže ona žena, bolje nemojte. Šta je tu? Ili je to bademanti? Ali najbitnije poklone, to jest koverte, novčanice, to smo sklonili. Zato ćemo se mi pobrinuti. Čuvat će ti babo onaj kad ti ne rasteš da imaš. I mama će ti čuvat, znaš. Isto što su nama čuvali i eto izgubili. Nema im ni traga ni glasa. Dalje. Eno nešto od nakita. Aha, nije to za pojest ništa, džaba si zinula. Što je to, mama? Šta je ovo? Wow. Da vidim. Jedan poklon. Je li to lančić neki? Vidi što je. Zlatni. Pa ja. Nećemo govoriti od koga je šta, to nije bitno. Jel' tako jest? Vjerujte da i ne znamo više od koga je šta. Jer bilo je stvarno podosta poklona. Esma! Što je ovo, Esma? Vidi onu. Šta mama ima? Vau! Vau, Što vidi si lijepa, što si lijepa, da vidim te. Baš je lijepa. Haljina. Da se možeš srediti kad budeš išla tražiti na A baka. vidiš šta si dobila još? Ono tvoje omiljeno. Babi, otvorim. Daj. Smoki. Kod nas je tako običaj da se daruje, ali većina eto sad po modernom daju novac, koverte i tako. Evo i mali cipelice, patikice. Sad ona ima dvojni C.
čarapice. Kompletić. A, mala jagoda. Da. Jel to crop top? Šorci, jes. Wow, što će se slijediti? Hej, da vidim te. A vidi ovo, babo. Aha. Šorci Pa će ti gujica ispast buna. i trakica. Daj, nešto razakrat. To je stvarno lijepo reci. Vidi Vidi ovo. ovo. Vidi je duša. Što je se i njoj sviđa. Jes lijepa, obuci. Daj obucio imam odmah preko bodija da Da, vidimo da. kako je. Vidi bodića i koji isto. Hvala vam, hvala vam. Možda budemo sreće imali što se tiče ove garderobice da sve bude pasalo ako bude seka drugo. Ako Jel da bude jest? seka, pasat će, ako bude muško, morate nositi provodu. Vidite ga. Pinky. Pinky. Dalje, dobila je balans. Joj, vidi bacikla. Aha. Pa će se voda duša. Hoćemo ga načet probat da vidimo, ha? Evo ga sastaviti. Ajde, to ćemo drugi dan. Kad sastavimo, naravno, mi ćemo snimati. Imat ćemo nešto na biciklu. Evo, sad ćemo na biciklu. Dalje, evo opet nešto od nakita. Vidi šta je ono? Šta je ono? Nakica. Ovdje piše Esma. Stić. Baš je lijepo. Pitam svoje roditelje. Di su moje pare od kumstva? Dalje, lektica. Vidnije. Nemoj oborta to cvijeće, mami. A vidi ovo, Esma. Vidi. Vidi ovdje Šta je ima. ovo? Evo naočale. Ona voli noć. Čekaj da je otvorim. Dođi ovdje, sjedi. Ovdje. Hajde sjedi. Bravo. Evo naočale. Vidi. A Jesi lijepa. Mići je sad što stavlja na glavu. Kako si lijepa. O, jesi lijepa, Esma. Ma bravo, draga. Wow. Jesi lijepa. Ej, kad se budeš gledala kad narasteš. Vidiš kako ona pametna zna sama staviti. Bravo. Pa ja. I opet, gledaj. Bravo. Wow, što si lijepa. Da vidim naušnice. Crvene. Idemo ka meditire. Ne. Opet neki vodič. Haljina. E, Ne, vidi šorc. što je lijepo ovo. Aha, ovo ćemo Esma sutra na pijacu. Jel sutra petak? Oho. Ima outfit. Vidi Esma outfita što si dobila. Ne vidim vas. Ej. Kako Ne znam, to se možda i ne otvara. Pa ovo je da ovako stoji za ukras. A što moraš otvoriti? Dobro, ne moramo. Majica. Gačete. Još jedna majica. Može da oće. Imamo i kapica, vidi za jesen. Što si lijepa, aha, A kako jesi si lijepa. lijepa. Ovako kad joj kažemo što si lijepa, odmah se folira više. A jesi lijepa ka... Oj, Pismače. Pismače. dijete kiši. A da vidimo. Kako si lijepa.
Evo još jedna kutija, neki boks. Ja mislim da je Alisa već sve pregledala. A nismo ni stigli ovih dana, znate kako je pripreme, pa onda prošlo sve, pa onda sve očisti, potribi, rastribi. Onda gosti dolaze koji nisu mogli. Vidi ovu. Vidi je dušo. Beba ima tutu. Bebu. Evo, dođi Esmi. Ne, izvodi. Ovo je na što se zaveže. Uzmi joj hop. Mimi. Baš Mimi, bebo. Meni hoće cubuci uvati. Uzmi joj cubuci plašci. Ne može, sve je zavezano. Čekaj, mama ti radi, čekaj. Evo flaša. Bebo, izađi. Vidi ona beba, da gore. Ima Igora jedna. Evo flaša bebina. Hajde da se ne ubode sad. Šta je ovako? Sad će biti Arči ide ti. Pa vjerovatno. Vid nje, ne može dočekati. Probi Jadna duže. majko, gledaš se s obradom. Što je lijepa beba. Kod ona nema beba. Ovo je nova beba. Hoćemo istući bebu ako... Nije moj tu bebi. Lijepa. De reci joj lijepa beba. A lijepa beba, što si lijepa. Gleda ona u gore. Ne bi makijala ona gore. Jel ti ljubomorna? Ubila je mama, Nemoj ubila da je mama, Ovako dok se malo udari plaće. Ovdje opet glavom udara, glavu. Meme, cuc čupa. Nije to Meme, to je Dudu, Dudu. Gdje zove? Nene. Uspjeli smo je raskopati jadnicu. Stavi je na tutu, mama da piša. Vidiš? Vidi beba pjeva. Što kaže mami, gib mi jedan kiss. Ova je beba sigurno iz Njemačke. Kann ich bitte mein Fläschchen haben? Sad je flash. I oli se iz Njemačke. Ne? Čuvam beba. Beba ruča. Dio je du. Šta mora? Pišat. Aha. Skinjoj. Entschuldigung. Vidi je draga, šta va dobra beba. Pazi, ta se spiša sva. Pipi, Evo, požuri. pipi, bolan, sjedi, Upšao se. epi. Pa evo Bona, pišaj. Bog ti dao. Pa, Možda mora se nešto pritisnuti. A što će ova beba se isključiti. biš. Dosta jesme. Pipi, pipi. Beba mora piškit. Vid piša, materin. Ti bolam pišu. Ajde. Poljubi je. Mua. Moraš. Hoće beba flašu, jesmo, dio je. Joj. Sad je flaša.
Šta muro? Pa mora padnut. Možda bu onom podrinj. Mora piše, stavi je sad. Viški beba. Jebi ga bebo, jesi ti... Ajde. Hajde dosta, zabavili smo se s bebom. Papa beba! Papa. Evo jesmo. To je to što se tiče poklona. Ostatak su bile koverte, novčanice i jedno biciklo koje nam je sad trenutno vani. Ali i to ćete imati priliku da vidite. Jer će se to sad lagano početi koristiti. Šta je onda u moj kesi? I to je to. Vama hvala na gledanju i pratite nas dalje. Ovih dana trebalo bi biti zanimljivih snimaka iz animacija i druženja s ovom djevojčicom.